kukhona into eyodwa afika ibuza afika mbuza ukuthi manje enceku yenkosi uzosikhumulisa yini amabheshu ethu na uthi uShembe ngizonikhumuliselana amabheshu enu ngoba umkhulu womkhulu nithanda ninjalo ingakho uShembe umefika phakathi kwabantu ibhesha akazange asho ukuthi ishiyani phansi induku ababeziphatha akazange asho ukuthi ishiyani phansi ingoma ababekade beyigida akashonga ukuthi ishiyani phansi amasiko ababekade bewenza akashonga ukuthi ishiyani phansi ngoba ukufika kwakhe uShembe emhlabeni wayethunywe womkhulu bethu ethunywe wokhokho bethu ethunywa amathongo ethu ethunywa amathamba lele phansi kothuli lomhlaba uma kuthiwa ngempela sikhuluma iqiniso isikhathi sokuthi manje abantu bazonda uShembe siphelile asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesithi wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona abogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga iho lalela Zulu iho lalela abantu bengiphethe ngezwe lethu siyazezwe zivungama ngawe njengezinyoni sishe izinyoni sishamahlokohloko ayicegezele insimu kadingana nosenza ngakhona ayiqedile mamu sizwa ngomyayeza kantabuwo kwathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe ngiyakhuleka emakhosini onke ohlanga ngeke ngikhohle amakhosi asezulwini inkunzi ehlaba ezinye ematshebeni umletheni kaNomadina nasonke izizwe zithi mlethe umlamlankunzi engabe uyaziyeka zibulalana inguqunguqu umhlaba uyaphenduka umthento ohlaba usumdala eminye ihlaba isameni ugandaganda ongena steering inkinga ezibuke yazibona ezinye inkinga zibuka abanye bayibona kanti ke mina ke ngunduna kandaba untombi siyamncumela unsizwa siyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kofifi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ogqamgqama usathe inkankane lakha lathi ngihamba theselo sithe lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca kuhlala kuyintokozo ke bafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo sibuye silekelelane futhi ukuthi ezinye zezinto othola ukuthi ziyasixaka emagcekeni emizoba ababethu uma umuntu okufika emphelandaba uzoyifakaza lento ukuthi siyakwazi ukuthi sikuchushise sikwaluleke ngokuthi akuhambe lendlela ukhohle ukuthi wena mhlawumbe uhambi ngalendlela kodwa kuyihambe ngesizathu sokuthi sifuna ukulungisa lenkinga namuhla bafowethu nodadewethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuthi ngike ngikhulume kabanzi ngitshela abantu ngitshela isizwe sonke ngitshela umhlaba wonke ngemfihlo kaShembe Nemsamo yethu uma ufunda incwadi esihloko sithi indlela yesintu ikwenze kwa unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi masikhuluma ngomsamo asikhulumi ngenye into yebo singakhuluma ngenye into kodwa ingqikithi yomsamo incike kakhulu kubantu abadala ingqikithi yomsamo incike kakhulu ethongweni ngoba uma kuthiwa umsamo phakathi komuzi wakena ulungile indaba isuka ethongweni
Uma kuthiwa kufuna nilungise umsamo ingoba indaba inabantu abadala. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi umsamo kini kuthiwa ulungile ingoba abantu abadala bangaphandle. Kwesinye isikhathi ingoba abantu abadala babexabene kudingakala inhlambuluko. Okusifezela ngokusobala njengezinqe zeselo ukuthi masikhuluma ngomsamo ayikho enye into esikhuluma ngayo ngaphandle kwethongo. Ingakho ke namuhla ngithi ake ngize ngisondele kubantu kwisizwe sonke sikaphunga nomageba ekuyisizwe esimphisholo. Ngizobatshela imfihlo ekhona ngamathongo ethu, imfihlo ekhona ngemsamo yethu kanjalo noShembe. Bafowethu nodadewethu. Ngezikhathi zasendulo ayengekho amasonto. Lento ngohlala ngigcizelela ngaso sonke isikhathi. Ukuthi ngezikhathi zasendulo amasonto ayengekho kodwa abantu babekholwa. Abantu ngezikhathi zasendulo babengasonti kodwa babekholwa. Inkolo ngezikhathi zasendulo yayikade ivele ikhona. Abantu abampisholo babekade benayo inkolo ababekade bekholelwa kuyo. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi yipi leyo nkolo. Ngezikhathi zasendulo inkolo abantu ababekade bebambelele kuyo kwakukade ukugcina amasiko baphinde banakekela imvelo kanjalo nemsamo yabo. Ngoba umkhulu womkhulu umedala umuntu umdala ngomunye umuntu. Umkhulu womkhulu wadala umuntu othile. Wathi memdala lo muntu othile wabe sedala abantu ngalowo muntu othile. Ubona wena uzala umama wakho nobaba wakho ingoba umkhulu womkhulu into leya wayekade eyidalile ukuthi uma edala abantu uyobadala ngalabantu ekuyibona awayekade badalile. Ngenkathi ke manje naka abantu ke uthola ukuthi banezifiso namaphupho. Into eyenzakalayo uma labazala bakuzalayo sebandulele kwelamathongo. Into eyenzakalayo wena mawucela awukwazi ukuvela ucele kumkhulu womkhulu. Kodwa umkhulu womkhulu udalile yena ukuthi wena cela kubazali bakho. Abazali bakho ngoba bona baseduze naye ibona bazokwazi ukuthi bakucelele. uShembe ke bafowethu mina ngike ngikuphikisa ukuthi uShembe ufike ngo1910 emhlabeni. Kodwa ngiyakuvuma ukuthi ngokwenyama okanye isiqu sakhe ufike ngo1910 ngiyakuvuma lokho. Kodwa ukuthi uShembe nje qobo lwakho ukuthi ufike emhlabeni ngo1910 yiloko engikuphikayo ngoba uShembe wayekade evele khona. uShembe uyena lona owumkhulu womkhulu. Ngemuva kokufika kondlebe ezikhanya ilanga, ondlebe ezikhanya ilanga bathema befika la kuleli likaMthaniya bafike basihambisa ngendlela engeyona yesintu, basiphambanisa basiqeda nemsamo yethu okuwamathongo ethu. Uma sebesiphambanisile nemsamo yethu okungamathongo ethu yilapho kamathongo ebese thukuthela khona. Uzokhumbula ukuthi abantu abamhlophe bathi mabefika bafike bashisa abantu besifazana ababeganile izidwaba bathi abazilahle phansi izidwaba. Abesilisa bashisa amabheshu njalo njalo yonke into eyayikade iwukhiye kuthina njenganabantu abampisholo basilahlisa yona. Uzokhumbula ukuthi uma insizwa ibhinca ukubhinca kwayo kusho ukuthile lokho. Kukhona into ebhincwa yinsizwa ezithi maziyibhincile leyo nto inomsebenzi omkhulu engeke ngikwazi ukuthi ngiwubalule. Kanjalo nomuntu wesifazane futhi osuke ebhincisa idwaba naye futhi ukubhinca kwisidwaba abantu basendulo akuyona into abavele nje bayicabanga leyo ukuthi lo muntu akabhincisa isidwaba. Hayi ngoba nakuukuthi basuke becindezela labo bantu. Kodwa isidwaba umfazi oganile sinto ejulile kakhulu. Sinto ejulile kakhulu. Ngenkathi abantu abadala bethu umfazi oganile kufuna ukuthi ukushuqula kwakhe kuze kuphelele akube khona insoyi ekhanda. Insoyi nayo into ejulile kakhulu, hayi kancane. Ayikho bafowethu nodadewethu into yesintu sethu ewumdlalo abantu abadala bavele nje bayisho nje isizathu bengenaso. Kodwa konke ababekade bekusho ingoba babazi ukuthi kuzoba usizo kuyena lo muntu okwenzayo kuphinde kuba usizo kwisizukulwane sonke sakhe nezingane zakhe. Ngenkathi ke manje abantu abampisholo sebeyilahlile indlela yesintu ababekade bedalwe ukuthi abahambe kuyo. Amathongo ethu kwelamathongo abesehlangana akhuluma ukuthi izingane zethu lezi azisahambi ngendlela ekuyiyona.
seziphambene nendlela ekufana ngabe zihamba kuyona. Kwathina zisasazi nokuthi singobani ngoba inkolo zokufika izona ezafike zadusa abantu endleleni. Inkolo yokufika iyona yafike yathi umuntu ufile yathi abantu abangasekho bamadimoni. Uma baphupha abantu abangasekho ukuthi kufanele uthandaziswe ngoba uvakashele umoya omubi omngamampunge lawo bafowethu nodadewethu. Ngoba amaphupho kanye makufika umuntu omdala wakini ongasekho ezokhuluma nawe ngokwephupho usuke lethe umyalezo othile. Ngenkathi ke sesilahlekile endleleni kuyiyona silahlwa undlebe zikhanya ilanga. Amathonga semakithi yiwa hlala phansi abesekhuluma nomkhulu womkhulu ukuthi zama indlela ozokwehlika ngayo siqu sakho uhambe emhlabeni uyobuyisa labantu esebelahlekile belahla undlebe zikhanya ilanga. Nebala ke kwenzeka lokho. Umkhulu womkhulu wabesekhetha ke indlu yakwaShembe. Wabesehlikela kuyona indlu yakwaShembe. Wathi umehlikela kuyona indlu yakwaShembe wayembatha ngomoya wakhe woMkhulunkulu okanye wayembatha ngomoya wakhe njengomkhulu womkhulu. Yingakho uShembe mefika emhlabeni uShembe meqala elishumayela levangeli wafikela kakhulu emadodeni kaMjado. Mawubuka umlando amadoda kaMjado kuthiwa ayengayihoyi eyokukholwa. Uma engayihoyi eyokukholwa amadoda kaMjado kuthiwa ezwa ngomunye umlungu okuthi kukhona umfundisi othile oshumayelayo. Nebala lamadoda umezwa lomlungu emchaza lomfundisi afisa sengathi angambona lomfundisi. Nebala lamadoda akwazi ukuthi ahlambuluke kahle abesefisa ukuthi ambone uShembe. uShembe ke ngesizathu sokuthi umkhulu womkhulu. Uma uShembe ezoya endaweni ethile akavela aziyele kodwa into ayenzayo uqala khonze enkosini yakuleyo ndawo. Nangaleso sikhathi uShembe ubhombela wakwazi ukuthi akhonze kuleyo nkosi eyayikade iphethe kuleyo ndawo. Nebala lamadoda kaMjado kuthiwa amhlambulukela uShembe ngoba efisa ukumbona. Uma esefikile kuyena kukhona into eyodwa afika ayibuza. Afika ambuza ukuthi manje enceku yenkosi uzosikhumulisa yini amabheshu ethu na? Uthi uShembe ngizonikhumuliselana amabheshu enu ngoba umkhulu womkhulu nithanda ninjalo. Ingakho uShembe uma efika phakathi kwabantu ibhesha akazange asho ukuthi ishiyani phansi. Induku ababeziphatha akazange asho ukuthi ishiyani phansi. Ingoma ababekade beyigida akashonga ukuthi ishiyani phansi. Amasiko ababekade bewenza akashonga ukuthi ishiyani phansi. Ngoba ukufika kwakhe uShembe emhlabeni wayethunywe womkhulu bethu, ethunywe wokhokho bethu, ethunywe amathongo ethu, ethunywe amathamba lele phansi kothuli lomhlaba. Yebo abantu abaningi mabebuka uShembe bazibonela umuntu kanti kukhona imfihlakalo ekuyena. Yingakho kwinkolo yakaShembe ukwazi ukuthi uhambe uyekonikelela abantu abadala bakini abasesigodini sosizo uyakwazi ukuthi ubanikelele ubacelele ukukhanya. Ingoba uShembe kwehlika kwakhe ezemhlabeni azoba umuntu phakathi kwabantu kwakhona amathongo ethu. Iyona ke imfihlo leyo ekutheni uShembe ukufika kwakhe emhlabeni akazange azehlikele yena ngokuthanda kwakhe kodwa kwaba ukuthanda kwamathonga asemzini yasemaketi. Ingakho uma kini kukhona umuntu owangcwatshwa ngebhokisi engafuni ukuthi yena angcwatshwe ngebhokisi sefuna nimkhiphe akekho omunye umuntu okwazi ukumkhipha kodwa uShembe kuphela okwazi ukuthi amkhiphe. Kuningi bafowethu esingakubalula othola ukuthi thina singathi siyakuzama bese kuyasehlula. Ngelinye ilanga ngisemsakazweni Gagasi ufona umlaleli uyabuza ukuthi njengoba phesheya ihlahla lingangeni ebhanoyini uma sifisa ukolanda umuntu phesheya kwezilwandle ihlahla lingakwazi ukungena simlanda kanjani lo muntu? Kusho ukuthi ngamanye amazwi asikwazi ukuthi simlande. Imini owaphendula ngathi mina hayi leyo nto ilula kakhulu. Ilula kakhulu leyo nto. Umuntu okuthiwa wadlulela phesheya kwezilwandle singakwazi ukuthi umphefumulo wakhe siwulande phesheya kwezilwandle sihambe siye kongenisa emagcekeni omuzwa kubo. Into ekufunakala ukuthi uyenze entweni efana naleyo ngoba isuke ingekho wena njenganomuntu into ongayenza ngeke ukwazi ukuwela ngebhanoyi uphethe ihlahla uhambe uye le phesheya kwezilwandle. Into yenzayo ngesizathu sokuthi uShembe ukufika kwakhe emhlabeni walethwa abantu abadala basemaketi. Hamba uye kuShembe esimene esifana naleso ufike unikele ukhuluma ukuthi Shembe Nkosi yamakhosi
nginehlobo sami esashonela le phesheya kwezilwandle kodwa ngikwazi ukuya khona nehlahla ngolanda umphefumulo waso ngiyacela ukuthi umphefumulo wakhe lo muntu wakithi ulande le phesheya kwezilwandle ubeke endaweni ethile ngoba sengifika mina nehlahla ngizolanda nguthathe ngiye kongenisa. Uyabona abantu abaningi abake bafika emphelandaba bazokutshela thina kukhona izinto amakhehla asifundisa zona ukuthi uma umuntu ezongenisa abantu abadala lowo muntu kufanele ukuthi qala ahamba eKuShembe afika ahamba oshiya umnikelo oqala Shembe Nkosi yamakhosi ngosuku oluthile ngizabe ngingenisa abantu abadala ngiyacela ukuthi ungiqoqele bona bonke abahlambulukile nabaphethe ukukhanya nabaphethe inhlanhla ubabeke ngaphandle kwesango sobe sibangenisa ngosuku oluthile. Ayikho into esizoyenza ungazange uzuye eKuShembe kwasha amakhehla mawufuna ngikusiza umuntu ngiyamtshela nje ngithi la ke uzoqala kuqala uhambe uye ethempeleni elithile lenginamatshe amhlophe khona ufike unikele ngoba mina amakhehla ngitshela ukuthi kukhona imfihle khona kuShembe kanjalo namathongo ethu ukufika kukaShembe emhlabeni walethwa amathongo ethu. Uma kuthiwa ngempela sikhuluma iqiniso isikhathi sokuthi manje abantu bazonda uShembe siphelile hayi ngoba nakuukuthi mina mhlawumbe ngizoshumayela angizili ukuzoshumayela kodwa ngesizathu sokuthi amathamba alele phansi kothu lomhlaba iwona athatha isinqumo sokuthi uShembe akehlike emhlabeni ingakho nama ngithatha ngiphushela khona bese kuzoba khona iphutha ke elenziwa abantu othola ukuthi uShembe sebembonile othola ukuthi abantu basemakubo sebethandiwe okanye sebebathandile ukuthi babavezele lenhlanhla enkulu kangaka yokuthi babone uShembe emhlabeni. Uma sebefika lapha ke enkolweni kaShembe bese umuntu akhohle ukuthi inhloso nqange yokuthi wena ukhonza uShembe noma ulandela uShembe noma ubona uShembe ayikho entweni zakho kodwa inhloso nqange makuthiwa wena usumbonile uShembe indaba inabantu abadala ngoba imfihlo enkulu ngoShembe Nemsamo yethu ukuthi kunezinto abantu abadala basemakithi abahamba bezenzile esingezukwazi thina ukuthi sibalungisele zona kodwa ukuthatha thina basifake kwaShembe bafuna ukuthi lawo macala abo okanye lezo zinto ezibaxakile sikwazi thina ukuthi sibalungisele zona uma sesifikile kuShembe. kuShembe usukungayela ukuthi uyofuna imoto kuShembe usukungayela ukuthi uyofuna abafazi kuShembe uyela ukufuna imali kodwa kwaShembe usukuyela abantu bakini abadala esebandulela kwelamathongo ngoba ibona abathatha leso sinqumo sokuthi bacela uShembe ehlikele emhlabeni ayezazi osibuyisela endleleni kokufanele ukuthi sihambe kuyona okanye basibuyisele endleleni ekade ihamba bona okhokho bethu ngesizathu sokuthi bafuna ukulungiselwa ezinye zezinto. Uzokhumbula phela ukuthi undlebe zikhanya ilanga ngekathi silahla abantu abadala aphela amathemba kubona ukuthi sisazokwazi ukuthi sibenze lezinye zezinto ingakho namhlanje izinto eziningi zisasehlula. Mina kuke kufika umuntu lemphelandaba afike nenkinga ebhijile ekhuluma ngenhlambuluko endala yabantu bakubo othola ukuthi yehlulo yise yehlulo omkhulu bakhe kodwa yena usefuna ukuzoyenza. Mina ngeke ngimtshele ukuthi lalelaka mawufuna ukuthi lento seyinqobe uzothatha imbuzi uhambe uye kuShembe uyocela uShembe ukuthi akahlalise phansi bonke abantu abadala bakini abenzisa inhlambuluko yena uma sebenzisile inhlambuluko bese bayafika ke manje sebeza kunina sebezoziveza ukuthi sekukhona ukuthethelelana bese kube imake sesiqala sesiyenza ke manje ngokwasegcekeni ngokosiko lwesintu hayi bafowethu nodadewethu umthetho wami ngiqondile ukuthi ngithini kodwa ngesizathu sokuthi mina njengempunga yesintu ngihlala ngaso sonke isikhathi ngifika nekhambi elizokwazi ukuthi lilekelele abantu abampisholo. Umsamo bafowethu ukhiye wempilo zethu thina abantu abampisholo kanti umsamo wethu bafowethu uthembele kakhulu kuShembe lokho ngizokusho nje ngidesaba. Umsamo wethu okwamathongo ethu athembele kakhulu kuShembe ukwehlika kukaShembe ezemhlabeni iwona amathongo ethu. Asiqhube bafowethu la kuma comment section uma kuukuthi kukhona okunye nifisa ukuthi impunga yesintu ifike izokuchaza mayelana nalemfihlo kaShembe nabantu abadala abasemakithi ngokwazi ukuthi ngifike bafowethu siqhubeke lokho sichushisane sibonisane ngoba kusasa sonke sifuna ukuthi bafowethu sisizakale sifuna ukuthi imsamo yethu masiqala sinyakazise bese iyanyakaziseke masikhuluma namathongo ethu ezwe
aphinde futhi akwazi ukuthi asiphendule. Bengaqondileke bafowethu kwalomfanekiso oqoshe ukuthi ngithi abantu abakhonza uShembe cha. Kodwa engikushoyo ngithi abantu abadala kunezinto ongeke ukwazi ukubalungisela zona wena. Ezodinga ukuthi uhambe uye koguqa phambi kaShembe bese ubanikelele bese uyaqhubeka ke uhambe uye kosonto esontweni lakho. Hayi ukuthi ngaloku engikushoyo sengithi abantu abeze bazosonta cha. Sibaningi kakhulu lapha uyabona nje nonyazo awusakwazi ukuthi ulubone sesijatshulisa ukubona isigqoko. Hayi ke bafowethu ukuthi mhlambe ngiyashumayela ngishumayeli angisho futhi ukuthi abantu abaphenduke bahambe bokhonza kwaShembe cha. Kodwa engikushoyo ukuthi uma ukuthi ufikile kwimpunga yesintu makukhona into ethile ebhijile mina soqala kuShembe. Mawufuna umsebenzi wakho lesiwenza ukuthi ube impumelelo uzoqala ngokunikela kuqala. Sicele kuShembe, sicele kumkhulu womkhulu ukuthi labantu esizobenzela noma ngabe kuthiwa ukhona umuntu othile kodwa akangafiki ngolaka akaziveze siqale kuyena uShembe ngoba uShembe uyena ohleli nabo ngalena ibona futhi abakwazi ukuthi bamthume uma izinto sizozihamba ngaye uShembe sizilungisa abantu abadala yonke into bafethi yobalula kulungileke uma ukuthi uyafisa ukuhlala phansi nempunga yesintu inombolo lezo lokuzibona zivela ezasemPhelandaba sila eThekwini kuWest Street la sikhona sise West Dock e4th floor office number 420 uyashayela inombolo lezi uma ufuna ukufika uzohlala nathi phansi uma futhi ufisa ukuthi uxhumane nathi ngokocingo ushayela zona inombolo lezi siyakwazi ukuthi sikuhlelele isikhathi zikhona nezincwadi esizilobile sithini isintu incwadi yokuqala amava ahlabahlosile incwadi yesibili uyokhuluza ukhokhobe incwadi yesithathu indlela yesintu incwadi yesine zonke le ncwadi bafowethu okwamanje zitholakala kuthina ngesizathu sokuthi isitolo sakwa Adam sisavala kodwa sisenza inhlelo zokuthi sikwazi ukuthi sithole esinye isitolo la nizokwazi ukuthi nizithole khona. Siyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.